Akapor mensengi haba keseng HYC reward mingi penusla maka reward development organization dan penusla kira lek nya kendu SDO Civil Subdivision penusla halo kejing KBA ni masih Bangladesh nakaleng SDO ye tu ba kamna setia kata kejing KBA ni masih cekete katan banban akapor menmit kata ka apsau tarik kelangkat ajar apsan akapor kena steng menmit kini ki artli kiseng kila pelong kejing talasi ki kali ya cekete katan ba kilalap bagi dan ki kali ki baket ki masih nak bilang kat dekat seng kira talasi ni tadi bagi babul di driver dia tu bagi ket ikin ki masih kita tanya penusna lain kat antum hab bagi tanya sis kena kali minta mana SDO lah kedua menaik pada SDO yang omdan illegal market ala kali pada SDO mana yang ada biar keren karena kali minta ada proof pada kali bagi dia masih illegal market omdan kali em cùng chụp pháp riêng số kali cùng chụp hả ở trong đâu vậy đó dan saya itu hirtek hirtek deh udah saya itu no scan kan te sekarang mana yang bikin dia mau kan kata no scan kadon ka jaga stok masih isu penhap tapi ya nai pakira nai bentakan nai pikit nai nalai lingkot lek bu scan ka piong ka masih ni kamu ni ka masih kita libur semakin abshwa ku ni dengan ska special ngan kajing ya keren kajungi bad SDO yang bahana ka kamdon kamjudon kum kan kajing yati ting hiar minta kami ilap kadon halap kadon tapi ong bakajong bad pi hapo ya tanat dia gumno SDC kum swaba dan kulit dibentuk kamjudon ka checking la slam pitre gene kam dan bobat kulit habobat kulit ulai kumno kulit ulai kumno syubat ulai kumno obat kulit pilih kumno ulai kumno kulit itu hok kumno syubat ulai kumno pada obat ulai kumno obat apa lagi oh karena kadang jadi malik baru try view driver sebelah deh masuk ya kan kali jong pi kali jong no jong malik hi jong try kali hi okay karena tadi masih pira kum kaseng jong ka HYC reward ni circle penuslah bat ka reward development organization kajing ni kajing syakman akaling jungi kum kaseng nakaling kajing ar seng hadem ka HYC bat ka RWDO ha ka bedai bat ki kini ki illegal market kini ki kata livestock market ni ba kat kum kajing kendu kajing nakaling ka kenhun bat i SDO lapan jingsan SDO civil ke kalong yong ba kamdon kata livestock market hapo jong tani ka area ka jungi hapo ka penusa civil subdivision dai kum bakalong ba menta ka haba kamdon dai kum bakalong menta kami nakaliang ka jungi ngi pelong ya kajing tokit ya kajing tokit ya kini kali ki bahir ya kali kit masih ngilap ba kidon kinla persya bakat kum kajing keren ba SDO kano kamdon dan dai haba kamdon kini pat syai kilet kilet haba menta kami dang hapo kaspo beje om dere bang ibat mengi atas ngiu penuslam ta arku sautek dang sipo beje menta dang menta kaspo beje ngi dang wan dio ngi ya denti ngilam abang ilap dang mena kas ngiu ya keren badi SDO yang bakamdon na district veterinary officer juga is kesiro I report hapo hapo jongka reward hapo civil subdivision 4 don haba 4 don syai gini kilet te nagaling ka jongi kum ka kenhun ngin ya syakman ya what ya kaban ya kendu badi DC ber USP ngi syakman in tawi kala identity nang ni syakman in sting ya ni ka te ka basu pia kalong ba haba omdan syanu kapan i nadu ka police department dan jong kapan usla se ka don kitilang kani te kumalong mata dang kata sype buje singiu pen usla minta nakaling ka jongi ya lenti habang ilap pedang yau mata pedang yau i check habang idon ka jing suspect i artati ni ki kali ini blak ngilap sya bakanan kalong ka basu pia hadu kata nakaling ka jongi kum ka kanhu ni ngimi syakman mat pere mordor haba omdan bali pergi syanu ki ya nalo kata ki driver ngikren menta kipen he apa ni bak kibri ki badan ka bor bat kibron yo horti dan nakaling ka jongi kum baseng nang ni syakman ile yang du USP bat EDC kata he lisbon